umuceka ecya kabiri emize erimu okunyomara ukoze Ebitokozabwongo hamwe na n'ibindi biretire akabikamani ahamagara ageminyeto hamwe n'abandi bantu abandi kandi cyanjure ngo obumwe abamwe nibahendera bafire biterizo ba Sky TV yaganiraho na bamwe aba basize okuraba omumbereji bakurabira omuza rehab kandi umunyamakuru witu Olivia Kamsime ari nabo yaganiraho nabo reka tuhebinji ebikuceraho abantu bitanu bahati nibo bantu ababire nibabasa kuruga umuzo gwo kweta addiction ugumu drugs harimo na alcohol taking kandi umuyo tureba eminyetero kwingana kuruga myaka 18 mpaka myaka 35 ni yero mbukorwa nkebyo tukangara ka bara mini nyoma chipaga gango hayangu nyontandikira bigoma ni nyonkora this time hatinjira tkanywere kimwe ngara ka waraje kena bendiyo ni nyongo maninywa ni atogwe maninywa mbara no kurara mu town sista ika extent yo jirogo mwana tincho mbasa atkiya baryafu n'abanyamagezi bamugira ngo mbasa improvinga nafuna na counseling ubone kahindura yamico abakuteganiswa amarwa n'Ebitokozabwongo kandi nyine njiri mpango na message nyingi yo kusharinga nabo kugira ngo ba transforming amagara gabo somwe n'umutari nkokwe nawe arstaka umcincha additionary emzetari yemwe nemwe alcohol na shock nyamarwa harimo taking drugs marijuana cocaine heroin umuntu naba atakubasa kubaho ningashi atakubasa gukora mirimo ye ya burijo atakozise drugs icya kabiri mushanga umuntu na isolating na rgomba shanga na yeshereka abinje mbazo mu ghetto teba tubentikira kubiha no mu ghetto ushanga baryoko batumura nabaresa nabakozesa ibindi nkibyo okushanga no concept Ebitokozabwongo tikiri myaka tikiri madini tikiri mu nganda ubwire tumanyangu no basa kuyamba kitandikana no kwiciriza kandi okarebeka muni ubiciriza mu basa kuyamba nyincha kare warga mucyo mugasho nga ahabazire bitu ahabana bitu tukurbahereza bwire oriyo mushijo ine family oriyo mara nikiretera family eta twaleje eta jenenge ncheshi tukweta dysfunctioning families kireta family eta kurakurana abana nibababinga ahabo kuba sente zoine ko kubano nyamara no boine craving what we call craving for money akasente kona kuwatu no kanyomara akasente kona kuwako no kanyenzai ahabo kuba tokatura tabine mini ngejo family sente zo akubanoza kurakurana sente za kubenza shura abana hine kiriyo nkizamu ziriyo addiction abana bakosenzai nereta also brain problem nebaretera ishturkweta psychosis ushanga umwana nibaba bakwantoreba hamuhanda nagamba wenka aine like hallucinations ahabo kuba achikozise umunonga cyateganiso bwongogwe abantu gamba n'abantu abamwe ebizwe barabiremu kugira ngo bakaza umuzo gwaye batakuteka ngo basakurugamo emize minji omuriyo harimo ukorema okushoma urire buru nataganyuye tinkure kintu kutambura na nasome kitabundi ndakana guzigera kibanywire ngira appetite zo kusoma ndeba ndize kubasa atarumaro naka nabisa dutamu amani kagumiza muganga kiza kusoma tandikana na kufuna na effects zo kutetemu kibantanywire mu tetemu atundeba ntananta tire marwa nimbasa no tiza kusoma chimpayiriza tibambanyi tabanyite bambambinga bambinga tukangurike turuke mpaka nyine kunywa marwa toroka kiganyonyiza jensome kitabo abasaba rundi cyo gukora bantiyekayo mu committee which is ucyawo cyenyine niki basoborera jamazuma ntinyo atarumarwa kusoma no kutetema n'umunde negesari tetema mbereka explaining gasha kwa Olivia Kamsime aho Sky Television agenshonga Omuri Mbarara.